tu lela America na Iran adona a et ton huai ka sak ma thu khat ka hon gen ding sipai gal do ding asinge nge dia koi asung te na kwan khiak di khong phal khol lo to son khol lo ding isak le America te sipai sapan ko te ki pi na le kana sep te banu sipai te asung kwan ten moral support pia a han thon zel te zia kwa ki pa thu gen na geni could not be prouder. And I know that their families, friends, and loved ones back home share this pride. So to all the moms, dads, husbands, wives, friends, and loved ones back home, thank you for everything that you're doing to support our outstanding warriors. America na sipai hoi le gala do chianga awal tung tuan na ahat na thugu khattu a in kwante support na ai igama dinga gal do na in quantian support lo na volume khading na vosi khading ei kia ithwa khading chia launa in kwana di kia et na ina igam niam sakhi gami tak ten agamu bit na ding agamu khan to na ding agamu ahat zo na dinga gal do na te ata teu solin support piain igama din pangin chiu hi hiai ki han thon tu na pen itak sap khat a hi igama dinga thil hoi igama dinga khan na a hi nang le inaute itate gama dinga ki pum piang na lung sim nei dinga I han thon pen igama dinga thil poimo a hi chi phoku kisami kuchi a hi komin gama dia site asi nau thon sak lo heutu midik tat mi hang san zui tak ki han thon na tak heutu nei ngai hi